Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Pūru me te Nanekoti by Aesop. There are two kupu hou. The first is ana, and it means cave. He wāhi pōuriuri te ana. The cave is a dark place. Our second kupu is tomokanga, and it means entrance. Me tū te manuhiri I te tomokanga whanga ai. The manuhiri must stand at the entrance and wait. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānana hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te pūru me te nanekoti, nā Aesop. Ka aru mia te pūru e tētahi raiona, ā ka kite ia I tētahi ana. Ka kotaki atu ia, me te koingo, ka whai āhurutanga. Ka puta mai tētahi nanekoti ki te tomokanga o te ana. Ā, ka tohe te nanekoti rātau ko ōna haona I te tomokanga a te pūru. I te paunga o te wā I te pūru, ka mate tāna tiu atu anō. He oti, I mua I tēnā, ka mea atu ki te nanekoti. Me kore ake ko te raiona kei muri I hau, kua mōhio kē koe ki te rerenga kētanga o te pūru I te nanekoti. Ko te kiko o te kōrero, ka pāeri te tonu nei te whakatinana hia o te toanga I te whawhai. The Bull and the Goat by Aesop. A bull being pursued by a lion spied a cave and fled towards it, meaning to take shelter there. A goat came to the mouth of the cave and, menacing the bull with his horns, disputed the passage. The bull, having no time to lose, was obliged to make off again without delay, but not before saying to the goat, "Were it not for the lion that's behind me, I would soon let you know the difference between a bull and a goat." The moral being, valour does not always show itself in blows. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends and whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.